obonakala ukuthi namanje sinika ukuthi ubani lo benza lento waphethe sekuyakhombisa lo muntu owadelethela amaphoyisa uye walolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo. Hayi lwadlula lolo daba ikhesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu kuleso senzakalo salapha. Kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahle nje isitolo siphuzela nje mina umuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje kuneke ngakhona endaweni nomzala nje sathi sasila ku 5 siphuza nje etafuleni lethu. Wangena ifoni lantambama sekwa 6 nje uqala ubuye emehlweni kwakhona ofona uthi hayibo ucela abakhuzwayo evale lapha esitolo imtshela uDlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya. Hayi isithuse lento uthi ngabe kwenzakala noma phela ayekho umuntu esixabeni nale ndaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke thatha imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiye lapha sibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lokhu njani noma thina sibizwe amagama indoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzakala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa zivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo ngeke ukuthi ekhaya ngoba usawubaza abantu baleliphi ngahamba nalomuntu wemoto ke naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe mase singaze esikoleni wathi uye ekhaya niyozela la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalelithi wehla lapho kusibiya nebale ebaleni akazange iziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo. Wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwazi wangena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili. Nokulamana kwazi naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini. Ngitsolisi nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona. Kuthe mangidlula lapho lathi liphela iviki yaphenduka futhi enkulumo kwathiwa hayi uye lo Dlubheke obizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje ngempela uphela 30 minutes la duma ezulu. Wena wangaye ekhaya Yangana ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento phela akazi labantu abamako kodwa kuthiwa nje kuvalwa esitolo siqhele mina nalo sibiya ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje. Yena wathi uyaye ekhaya kwakhe masifika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho engijwaleni nanje sinokuyihlalela nama kwama weekend obokwa kuyi weekend wathi hayi xa ubuthongo uyehla nekhaya izolabala la baphuze wazi washaya uClicksini hayi wehla wavele leso sigameko kanjalo ke okuyilapho oqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqulo okugcine labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu abawu11 asebedlulile emhlabeni kulabo abantu abawu11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuyi ukuthi ubulewe yimi bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo abathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo ushintsha into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona kwathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo. Wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje kuthiwa uwe naDlubheke obuleli izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa komuntu ebusweni hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi gebengu ezibulale lezi ingane. Angivena ngomfati igama lami lapho kulezi gebengu ziboshiwe namanje owedwa wabusegwetshiwe laba abanye basa-attend bangaphakathi kodwa lezi gebengu omunye umbuzo ayizobala bekha babanjwe baba babi. Lo muntu owafona ubani uyaziwa lo wafona esho ukuthi balekani uyaziwa uyisihlobo senu lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha kasekho bamdubula sebemdubulele enyukasela. Omunye ubalwa kibo laba ba11 abahambe kulesigameko lo yena efonile nakhona ngoba efona wakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke eThembisa abantu basemsebe benginika ulayini ukuthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona
ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhaya sikagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwaSithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlaniswa nalo mnomzane uqala Sithole kuyena ogcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga eMsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu baseMsinga lokho khombalena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana ngoba phela ngaze ngixabane nalomuntu masiphuza futhi indawo ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilobethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane akazange uSithole azoyibika le nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kubabshobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikelayo nokuthi bengicela ukuhlaniswa nalo uSithole ogcina sebe na umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engenelayo yakhe lwasemsinga ethi uyabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe sengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole ukuthi uphuma lapha enquthu yeplazini naphela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangidimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi yenyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilele lo muntu ayawangibambele na manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekuthenini ngibophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa uSithole masifike emhlalweni zathola ukuthi umsula kulento akazilutho kusho ukuthi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakale sengathi uye lo kusho nawo omunye wayeshaya uma ubuka ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano oqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzise isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathelwa amabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha eSithole lento ayizubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza ethibalekani yebo ngesikhathi ekhokhobisa le phone eqa abakhanda leyo nto ukuthi sizodutshula eSithole bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha eSithole wakhipha le phone kwafona sasuka ke eSithole nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikhe sibanjwe sabhangqa nesinye angiveti nangomfanti igama lami lapha kodwa lapha endaweni ngikhandela istructure sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi uba abantu unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi njobani abathintekayo kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi uSithole osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday lokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abathi phakathi ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni mina ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona sadlula leso sigaba sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyoba ngithi ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekulate bathi ngizoyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForslolasi ngivashela abafuyi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi leyo bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho emxhobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa manje ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethi ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu
ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma ngayo umuntu ebengizwana naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi mfowethu mawumala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene nodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months wonke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi zintathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi ayemathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi ngifaka phethi ngayifaka ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma nguvuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yime ngenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sisakubanga la noma futhi masibheka ngokulayini siwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayedonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la kushona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icalela ngithathela sethembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ke ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke intweni ethinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi ke labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijupula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthiwa hayi uwe olimazele ngidom futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengizama ngizorecorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu wakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuzwa abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabo abantu abadala bayebasho wayengeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuma ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifarathi hayi ngiyilandele indlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abasedenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ofuyele khona mina inkomo zami isekhazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku amosha nje lonke into endlini akukhobelusa kukhulu ukuthi nje lapha kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi endabeni kaSithole bulomuntu imali ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga likuleli lovukulela hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngama police station seGoli ukuthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDepones ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sahlwana ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya
ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakalo awenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhaya ngekusala emude ebaleni nge-information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukuthi bona basaphethe lento kakhuzwayo akumoshakale kunjalo ke ingozi elimala uJobe lo usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo wawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwathi nagcinana namagenge ngigcina nezo mangivashela omza bami lapha nosibalo khona osibalo abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibilo bana izolo sasihleli khona kusasa futhi aphinde sabuyela lapha emall sayehlalela khona sasuke lokushini engisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni amabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDepones bofe bengibona ngoba ngibasendela ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emall itole ngayingena zu2 engizazi kuneshot ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha angihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha beyafutha ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni wakusithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona uyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi right amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa asegoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlala ekhaya ngihlala nakhona eplazini yoma siyosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika enquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazi webuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi sengidibane naye khona ePetrube angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila enquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angimazi sakhona ungena epolice station okay kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke engabhaliwe kwekunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lo amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthiwa ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngani ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungekube nasiqiniseko akhona usuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siyi-clean governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi
ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nilanga elilodwa la wabundlubheke kuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wakwenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani no kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila sipikisana amaphoyisa awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho Kubhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ungakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandiki lokhu njani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa udlubheke obulele bonke labantu makuhlangela imihlangano community efunazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngaya ngabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangaqabana nalo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube ubulala umuntu wazimbulala likwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama Should nje kunandisa ngobe yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi kwaze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli icala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithu ngakuyonandiswa nje ngami lapha eBosberg okuhlungu kakhulu amaphoyisa maye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle yabona bani lo hlelayo eceleni hayi uyikhulumela nefoni lo ngahle oh okay right sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe mina neminyaka la ko6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe ngakhuluma manje athathana ifoni yawenza zonke umhloli bena akuna into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zami okay kodwa ngokwegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje nje ngoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduze athi kuvele kuliwa nabo ade belobe ehlasela ekhaya bafuna ukuganga
kubafuna kube nento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku. Kwaze kwanzima. Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye, inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuya futhi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlakanipha manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaka ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yibo abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma ukuthini, uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi. Nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho. Kumanje sinale nkinga esinayo nje amanga. Yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu, niloke nwabhala la nibhala nento ezingekho. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu. Kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhululeka agcine esesabela impilo yakhe kuhambe kuthiwa ubulele abantu. Siyaxolisa kuwena Mfoka Khuzwayo ngesimo obhekene naso. Sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho. Kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo. Mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini. Sesiyoxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo mthetho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unginike lona nasikhathi okunike sona. Okwesibili sengigcina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nanto udaba befuna abantu abadala endaweni befuna uzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona esihlakisa abantu iminyaka emibili behlele ekhotheni. Bayeqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva. Sengilifakile enkosini lolu daba iyalwasa. Manje mangabe sekudlulile konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni. Bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi. Bonke lezi zinto ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibona sebangiqedile abantu bakithi kule ndawo. Ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona. Yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga naye ezweni zasemsinga. Ngiyaphila futhi nabo abaningi. Okunamanje ke mina kululudwe ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni. Ngoba namanje ngihleli nayo imiqulo yami right ngibona ukuthi ufuna bese ngiyisebenzile lot. Kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le. Kwaze kwanze. Bakwethu siyabonga kakhulu Mfoka Khuzwayo. uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke. Sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabo mthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani. Inkosi ikubusise. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu. Okay. Bakwethu sibonge kumculi kaMaskandi oye waba nathi namhlanje ezobeka udaba lakhe la engaphathekile kahle khona esolakala entweni embi esabekayo. Nani bantu bakithi siyabonga ukuthi nibe kanye nathi nisivakashele kulesikhathi manje. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba